I draga gledalci, dobro smo novi video, znači kao isto znate, u samom naslov, vidite, ovaj malo video drugačiji, jednog malo opet, zato što radimo, čuli ste vrat, za koronavirus koji je nažalost došao čak kod nas i u BiH, za koronavirus ja mislim da postoji i da se može lako umrijeti i da, ima pola ljudi koji ne vjeruju u to, da su gluposti, a pola, znači ja sam od drugi znači koji vjeruju, znači kad nikad se bojim bojim se te koronavirusa, a za ovu koronavirusa nažalost još stručnjaci nisu našli rješenja kako to da se toga izliječim, kako to da spriječim, da se ukloni nešto. Makar da nam malo bude lakše, znači ovo ću vidjeti za ovu koronavirus, vidjet ću, najvjerojatnije ću moći sad sastaviti. Znači ovo je tačno tako znate, da mi je napisao, ta glupost, onaj god da nije tačno. Za koronavirus, znači kako je nastala, možda li tu nekako blazi, neki lijek, znači, mi odmah da se vaćamo u taj video, znači, prije toga nekog puta, znači, ostavite komentar, like i priplatite na moj kanal, će falim još 15 da dođem do 200, znači tako blizu, idemo na klip. Pozdrav svima! Prije nego što započnem ovaj video, želeo bih da vam predstavim jedan veoma zanimljiv sajt. U pitanju je Boosteroid. Sad, šta je Boosteroid? To je sajt na kojem možete da igrate najnovije igrice putem vašeg internet pretraživača. Znači, ukoliko imate stari komp na kojem ne možete da igrate novije igrice, putem ovog sajta možete igrati neke od ovih naslova. Da biste igrali recimo CSGO, bitno je da povežete svoj Steam nalog sa Boosteroidom i na taj način možete igrati ovu igricu. Sve što vam je potrebno za Boosteroid je stabilna internet konekcija. Samo zato ovo samo ono ko naftu uvode snašao, tako bi izgledalo, sad ću uskoro početi o koronavirusu. I kompjuter. Nema potrebe za downloadovanjem i instaliranjem igrice, dovoljno je samo da kliknete launch i to je to. Ukoliko vam se dopada Boosteroid, posjetite link u opisu i odaberite neki od ovih paketa ili ga isprobajte na samo 2 dana po ceni od 2 evra. I to je to. Smrtonosni virus, 1000 zaraženih ljudi, nema leka, nema vakcine. Bili smo u ovoj situaciji već mnogo puta. Samo u posljednjih 5 godina svet se suočio s epidemijama ebole, zike i sada virusom prosto poznatim kao 2019 NCOV. A kako je on nastao? Dr. Li Wenliang je 30. decembra upozorio vlast na novi virus, ali su mu iz policije rekli da prestane da širi lažne komentare. 4 dana kasnije posjetili su ga zvaničnici Biroa za javnu bezbednost, koji su mu naložili da potpiše pismo. Ovo kad je rekao da za novi ovo virus, pa mu policajci to nisu rekli da ne žela. Sad sam te kako on to znao da će novi virus. Kuda on ima, pretpostavljam da vam neće telefira i opet sad znam da je to on uradi, to bilo baš loš da taj virus da ubije toliko i toliko ljudi, sam da on nas bude upravo, znači to je sigurno neka mora biti budala. Znači to nemojte vjerati, to ja sam takav. Virus, ali su mu iz policije rekli da prestane da širi lažne komentare. 4 dana kasnije posjetili su ga zvaničnici Biroa za javnu bezbednost,
koji su mu naložili da potpiše pismo. U pismu je optužen za širenje lažnih vesti i da je narušio javni red. Ozbiljno vas upozoravamo. Ako budete tvrdoglavi sa ovolikom drskošću i nastavite sa tom protivzakonitom radnjom, bit ćete izvedeni pred lice pravde. Da li ste razumeli? Ispod toga rukopisom doktora Lija stoji jesam. U objavi na društvenoj mreži Weibo napisao je kako je 10. januara krenuo da kašlje. Dan posle je dobio temperaturu i 2 dana kasnije bio je u bolnici. Pred kraj januara otkriveno je da je zaražen koronavirusom. Nakon što su kineski mediji rano u četvrtak objavili informaciju da je doktor koji je otkrio smrtonosni virus preminuo, Global Times, isti medij koji je prvenstveno objavio informaciju o smrti, saopštio je da je doktor živ i u kritičnom stanju. Kako piše BBC, njihovi izvori su im rekli da je došlo do intervencije vlade. Službenim medijima je rečeno da promene izveštaje, te da kažu kako je doktor i dalje na lečenju. No ipak, na kraju, mediji su potvrdili da je Lin Wenliang preminuo. Postoji teorija da je ovaj virus zapravo na neki način deo biološkog rata ili diverzija, kako se savremeno kaže. On se vodi protiv određene ekonomije, a ljudi su najčešće samo kolateralna šteta. To je najjeftiniji način da nekoj ekonomiji napravite štetu, jer zbog velikog broja obolelih staje sva privreda. Pritom napadač ostaje nevidljiv. Vrlo je verovatno da je novi koronavirus stvoren u laboratoriji, kako bi se oslabila kineska ekonomija, koja je u ekspanziji. Pad potrošnje, obustava rada fabrika, prekinuti lanci dostave, to su samo neke od posljedica epidemije koronavirusa. Time nisu pogođene samo kineske, već i mnoge kompanije u svetu. Posebno je pogođen turizam. Nekoliko zemalja izdalo je upozorenja u kojima savjetuje građanima da ne putuju u Kinu. Aviokompanije obustavile su letove u Kine. Kineske vlasti pozvale su stanovništvo da odloži putovanja u inostranstvo, a zabranile su i krupna putovanja u zemlji. Osim toga, većina fabrika i kancelarije ove godine će ostati zatvorene. Volkswagen, BMW, Volvo, Toyota i Tesla produžili su pauzu u svojim proizvodnim pogonima u Kini. Najveća kineska rafinerija smanjila je proizvodnju za oko 600.000 barela dnevno zbog smanjenja potražnje za gorivom. Kineski zvaničnici međutim tvrde da je smrtonosni virus nastao prirodnim putem i da je prešao sa zmije na čoveka. To nije slučajno, jer su u ovoj zemlji posebni klimatski, biološki i geografski uslovi pogodni za širenje infekcija. U Kini veliki broj ljudi živi na malom prostoru, pa su ljudi i životinje u mnogo bliskijem kontaktu. Tako da nije čudno što je novi koronavirus počeo da se širi sa jedne lokalne pijace. Nakon što je razvijen test za novi koronavirus, dokazano je da su se sve osobe koje su prve zaražene u Wuhanu posjećivale pijacu, radile na njoj ili su na njima radili članovi njihovih porodica. Iako se zove pijaca morskih plodova, na ovoj se pijaci prodaje mnogo više od morskih plodova. Na takvim se pijacama uz mrtvu i živu stoku mogu naći i razne žive, divlje životinje. Ptice, zečevi, pacovi, lisice, šišmiši, zmije i drugi reptili, magarci, pa čak i majmuni. Ne treba posebno isticati da je držanje svih ovih životinja na malenom prostoru, njihov stalni kontakt s trgovcima i sa samim kupcima i često i njihovo klanje na licu mesta idealno za širenje virusa, koji neke od njih eventualno nose. U nekim dijelovima Kine, uprkos službenim zabranama, neke životinje poput riba, škampa, zmija, pa čak i mladunaca, miševa, magaraca i majmuna znaju se komadati ili čak jesti dok su još žive, jer se sirovo meso živih životinja u tradicionalnoj kineskoj medicini smatra zdravim. I baš zbog takvog razmišljanja u epicentru zaraze koronavirusom, gradu Wuhanu u kineskoj provinciji Hubei, kineski zvaničnici su saopštili da su pojačali napore da zaustave širenje virusa. Brzo su sagrađene 2 bolnice, a 11 javnih mesta pretvoreno je u improvizovana bolnička odjeljenja. Zvaničnik Wuhana u sredu je upozorio da se grad bori sa nedostatkom kreveta i medicinske opreme i rekao da vlasti žele da hotele i škole u gradu pretvore u centre za lečenje. A da li je koronavirus nastao prirodnim putem? Ili je ipak samo deo biološkog oružja stvorenog u namjeri da uništi ekonomiju jedne države? Napišite vaše mišljenje u komentarima, a mi se vidimo u sljedećem klipu. Ukoliko vam se dopada Boosteroid, posjetite link u opisu i odaberite neke od ovih paketa ili ga isprobajte na samo 2 dana po ceni od 2 evra. I to je to. Znači, evo,
vidjeli ste o koronu virusa, postoje da to priča i pa snad sad ja u to vjerujem, zato ne sad ako svijetu, ne samo u Kini, čak i kod nas u BiH, ovo što se dešava, znači, vjeruje mi ili ne, ali meni je čak da je ovo koronavirus, da je to gore nego rat. Znam da nisu, hvala Bogu, da nisu vjerovat, ali zato, kako kažu kuful, to je ko ovaj rat, nažalost, evo, ako nisam doživio, evo ne znam, ja se brinem, uposta, što rekli, da idem prepun, izlazak, puno ljudi, higijenu, perem ruke, to sve što je potrebno, pazi sebe i vi se isto čuvajte od korone virusa. Ja ako želite svaki klip pomađe, svaku s tim, ne znam. Znači, ako želite svaki klipova, palite like, platite moj kanal, komentarišite, podijelite ovo. Nadam da se ovaj video sviđao. Ako je zapalite like, a ako nije dislike, nažalost dislike, a na svu sreću like. I nije drago, to bilo sve u ovom videu, a mi se uskoro vidimo u sljedećem videu. Znači, komentarite, podijelite, platite moj kanal, dođemo i u 15 dođemo do 200 di prapatika, podijelite. Uopšte imat ćete moj Instagram, znači Enes Kadufić sa 2, ja mislim sa 2 C i C7 koliko sam, to nata spravio to novi Instagram. Niste, nagledam to bilo sve, a mi se ubrzo vidimo u sljedećem klipu.